Karibu nanone ku makuru mashya Plus, amakuru atwerekeje mu gihugu cya Uganda, amakuru agaragaza ko ibintu bikomeye cyane nyuma y'aho Bobi Wine acyuriye General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ko asabye ingabo za Uganda kandi ko yagakwiye kurangwa n'ikinyabupfura kugira ngo ingabo ze nazo zimurebereho. Aya akaba ari amagambo yagaragaje mbega asa naho ari gucyurira uyu Muhoozi Kainerugaba, asobanura neza ko ari umuyobozi udashoboye, mbega amunenga bikomeye cyane ku bikorwa bye ibyo ari byo byose bya buri munsi abakora hano mu gihugu cya Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda rero Muhoozi akaba yongeye gukozanyaho na Bobi Wine. Uyu Muhoozi rero akaba yongeye gukozanyaho na Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni ari we se. Bobi Wine akaba ari we wabanje kunenga imyitwarire ya General Muhoozi Kainerugaba, avuga ko umugabo w'imyaka 52 y'amavuko yakabaye arangwa n'ikinyabupfura ndetse bikaba akarusho kuba ayobora ingabo z'igihugu, mbega amunenga ko bwo nta kinyabupfura agira mu magambo ye cyangwa se ku buryo we abibona. Mu magambo ye yari yagize ati, yabaze umugabo w'imyaka 52 ufite umwana w'imyaka 22 y'amavuko akaba yirirwa asebya ingabo kandi zakabaye zirangwa n'ikinyabupfura cyo ku rwego rwo hejuru. Ingabo za Uganda ziyobowe n'umuntu uzisebya kandi byose biterwa na Museveni wahaye inshingano umuntu utabikwiye, amateka yaramuhannye amuha umwana w'ikirara. Uyu General Muhoozi yahise amusubiza atazuyaje, aho yafashe ibyavuzwe na Bobi Wine nawe akamusubiza ko yahombeye ishyaka rye ndetse n'abayoboke be, amucyurira bikomeye cyane mbega, aho magambo yagize ati, ibaza umugabo w'imyaka 46 y'amavuko usaba abarwanashyaka be kumutora, yatsindwa akigira mu biruhuko muri Amerika agasiga ishyaka ritagira umuyobozi, kandi yahunze nyuma y'iminsi 9 amatora arangiye, none amaze amezi 6 asiga abantu be nta buyobozi bafite ndetse nta n'icyerekezo. Ubona neza ko yasobanuraga ikibazo cy'uko uyu Bobi Wine nyuma yo kuba yaratsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu cya Uganda yarahise awongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbega kuri ubu ngubu abayoboke b'ishyaka rye muri Uganda bakaba nta muyobozi bafite, mbega ibikorwa by'iryo shyaka bisa naho byahagaze. Gusa mbibutsa ko yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gitutu gikomeye cyane nyuma y'uko uyu Muhoozi Kainerugaba yari yigambye kumufata ndetse ngo akamufata mbere, ndetse akaba yari yaranabigerageje kuko urugo rwe rwarateye, ariko uyu Bobi Wine abasha gucika, akaba ari nacyo gihe yahise ahungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo atabasha gufatwa n'uyu Muhoozi, mbega akaba yamuryoza amakosa yamushinjaga cyangwa amukorera ibindi byamfurambi. Bobi Wine rero na General Muhoozi Kainerugaba bakunze gushyaguranya ku mbuga nkoranyambaga, ibintu bifatwa nko kurangaza abaturage kugira ngo ntibite ku bibazo by'ingutu biri mu gihugu cya Uganda, mbega kuba abanyepolitike cyangwa se abantu babiri bakomeye cyane mu gihugu bakomeza guterana amagambo gutya ku mbuga nkoranyambaga, ntibituma abenshi babirangariraho, ntibite ku bibazo igihugu cya Uganda gifite, ubwo bagakomereza mu wo mujyo uba abayobozi babo baba barimo kuganiriramo, mbega guterana amagambo. Aba bagabo babiri rero barenze byo guterana amagambo, bagera naho gutukana mu buryo bweruye. Hakaba hari ubutumwa General Muhoozi Kainerugaba yanditse ku rubuga rwe rwa X abwira Bobi Wine ati, nta mahoro uzagirira muri Uganda wankendewe. Byose bikaba byari biturutse kuri Bobi Wine wibukije Muhoozi ko yavukiye muri Tanzania mu gihe we yavukiye muri Uganda. Mbega uyu Bobi Wine akaba yarasobanuraga uburyo ari we munya-Uganda, ndetse uyu Muhoozi Kainerugaba we akaba ari umunye-Tanzania kuko yavukiye mu gihugu cya Tanzania. Ibyo gutukana kw'abagabo rero ntabwo ari bishya kuko ku itariki 20 Mutarama umwaka wa 2026 Muhoozi yavuze ko nafata uyu Bobi Wine azahita amuca ubugabo. Icyo gihe Bobi Wine akaba yari yavuze ko abarwanashyaka be 22 bishwe mu cyumweru kimwe, mbega akaba yaravugaga ukuba yari basirwaga bikomeye n'ishyaka riri ku butegetsi bibasira abarwanashyaka be, mbega babica. Urumva ko rero ibibazo bikomeye cyane hano muri Uganda, gusa twizera ko ari ibisanzwe kuko Muhoozi Kainerugaba we
n'ibintu bye kuba yashyuburanya ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone hakaba hari ikibazo cy'uko nanone abarwanashyaka b'uyu Bobi Wine basigaye ari impehe, mbega nta mwami cyangwa se nta muyobozi bafite, bigaragaza neza ko iri shyaka rishobora kuba rigiye guhirima, mbega rikongera gusubira hasi bikomeye cyane, kandi ryari rizamutse rifite imbaraga nyinshi cyane. Kanda subscribe twongere gusubira mu zindi nkuru.